jednom prilikom kad sam došao s treninga, odnosno ovo mi se i više puta događalo kad dođem s treninga i očekujem da zapravo budem gladan, nekakav zdrav razum govori da je logično nakon 3 sata treninga da si gladan, ali ja jednostavno popio sam čašu vode i nisam mogao ništa jesti. I toliko sam se dobro osjećao, posebno zato kad napravim dobar trening, kad sam zadovoljan s onim što sam napravio, jednostavno nisam gladan, ne mogu uopće, nemam potrebu da jedem. I onda sam shvatio također u razgovoru s mnogim ljudima da došao sam na tu neku filozofiju, ideju da ne treba zapravo živjeti od novca, ne da ne treba, nego osim novca ima nešto i dalje od čega treba živjeti. Iako novac će ti riješiti 90% problema i nahranit će te i držat će te, čuvat će te u mnogim situacijama, osigurat će te da tako kažem, ali ima preko toga nešto od čega se treba živjeti, što je malo po meni važnije. A to je od rada. Dakle, treba živjeti od rada, a ne od zarade. Jer nema veze koliko god zarađuješ, ali ako ti ne uživaš u tom što radiš, ako svaki dan mrzovoljan i namršten ideš to raditi i radiš to samo zato da bi zaradio i ne osjećaš se uopće dobro i sretno ispunjeno, onda mislim da tu nema baš neke prevelike koristi i profita. Jer puno je važnije ono kako se ti osjećaš, jesi ti uzbuđen i da kažem radostan kad ideš to raditi, jel se ti osjećaš motivirano i jesi zagrijan za to da radiš to sa strašću ili jednostavno to radiš zato što je dobra zarada i čisto da imaš dobar profit. Ali nekako sam shvatio da kad radiš stvari koje voliš i pogotovo kad pronađeš način da zarađuješ od stvari koje voliš. I nema veze onda koliko zarađuješ, ali ako se ti dobro osjećaš iznutra, onda jednostavno tebe taj rad hrani. Jer zapravo 1/3 svog života čovjek radi, 1/3 vremena u danu radi, u prosjeku da kažem. I ako je to vrijeme ispunjeno mrzovoljom i nekakvom, da kažem, čak i tugom, onda to je po meni nekako nekvalitetno i loše ispunjeno vrijeme. Radije je i bolje je da je to vrijeme ispunjeno sa strašću, nekakvom motivacijom, srećom i kad radiš ono što voliš, onda to imaš. Dakle, onda si ispunjen, jednostavno osjećaš se dobro, uživaš u tom što radiš i to ti daje poticaj da nastaviš dalje. I nećeš se brinuti oko mnogih stvari oko kojih bi se brinuo ako radiš ono što voliš. Naravno da nije uvijek lagano pronaći način da zarađuješ radeći ono što voliš, ali u skoro 100% slučajeva bih rekao da je to moguće, da se to sigurno može pronaći. Ako si dovoljno ambiciozan i ako si dovoljno uporan, siguran sam da se do toga može doći i jednostavno kad to uspiješ pronaći, kad to uspiješ spojiti, to je jednostavno toliko dobar osjećaj da tako se dogodi da poslije treninga uopće ne trebaš jest, koliko si sretan i zadovoljan s onim što si napravio i toliko se dobro osjećaš, svaki dan se budiš motiviran i opet radostan krećeš u dan i krećeš raditi. Naravno da nećeš uvijek biti motiviran i uvijek ima dana kad ćeš malo biti, da kažem, usporen i nećeš se osjećati toliko dobro, ali opet kad kreneš raditi, probudit će se ta, da kažem, ljubav i strast i jednostavno ćeš opet dobiti taj osjećaj i on će te vući dalje i gurat će te dalje. Tako da to je nešto po meni da nekakva filozofija da se više treba živjeti od rada nego od zarade, jer rad je ono što te ispunjava i kad radiš ono što voliš, duša ti se napuni i to te gura da radiš još više i još bolje.